This is Mthwakazi Broadcasting Corporation. Inspired to inspire. Obaba labo mama asivuseni isizwe sikaMashobane phumani enkangalalize ekhaya uyamemeza kamoya siyisizwe esiziqhenyayo ngamasiko ethu sifikile isikhathi sokuthi sizibonakalise ukuthi singobani imbuzi ehamba yodwa ibanjwa ngamakhanga bonke abalubhekise eMpumalanga bashabalala njengamazolo ebonila asingavala amehlo ngabantu baseMpumalanga bathi bazasiyakhela umgwaqo kanti amanzi okulatha silawo bathi lizwe lizaba nokuthula kanti icala legugura how can they demand a peace when there's no justice? Bathi bazakhuphula umnotho kanti abakhulu bakhona baziqhenya ngokuba ama-gold mafia Mthwakazi omuhle wozana ekhaya ningavumi ukuba ngotitisa abatshotshozela injenda lenganamaziko ngibonge ithuba ngingumini